imana izabafashe mbega muri kureba imbabare mukareba bazaga baraca ibitoke bakabijyana bakabyiba banyatse n'akarago n'akaringiti ubabwire ngo imana ibahindisha umva murwane igihugu mugifate mutugombore ntibazongere kwica umunyamurenge ukundi mumanuke Uvira muzamuke Gafinda mugeye mu Minembwe mubakubite Masunzu muzamutwara impyiko muzita muri Tanganyika agasuzugura kakarahagije muriko murakoreshwa muza kuvuga ngo ntituriko turavugira umukuru w'igihugu ngo turabansi b'igihugu imbere yo kuza kutubwira ayo majambo mubanze mwiyumvire umukuru w'igihugu aratubwiye ngo ejo ngo ashobora kuba intambara ngo kandi ngo ntimujya mu mukondora zosi nta numwe azohaguruka ngo agiye kurwana intambara tutazi uko zatanguye ico tuzi coco nta munyarwanda ariko araza kwica umurundi ngo ariko aramuhora ubwoko ngo ariko aramuhora ikindi kintu banki nini plutôt BCDC wanapita kabisa destination gouvernorat anatuambia hawapendi kusikia habari ya mwizi tu, lakini kila kitu kingine iko sawa. Umutwe wa M23 mu itangazo ryawo wasabye ingabo na guverinoma ya Kongo kuva ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo zibashinja guteza imvururu zishingiye ku moko no kongera ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe wasabye by'umwihariko ingabo z'u Burundi ko zava ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko ahantu zisigaye ngo ni muri Nkomo, Nyangezi n'ikibaya cya Rusizi. Zivuga ko zikomeje guhohotera ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo mbi mu baturage ba Kongo, by'umwihariko muri Bukavu. Umuturage wese witwa ko ari umuturage ufite imbaraga afata umupanga, afata igikoresho cyose, afata amabuye bahangane n'ikitwa ko ari n'umukongomani ufite isura y'abanyarwanda. Nta mahoro afite, ntayo pe, ntayo. Hano ku inzu iyo muri Kongo hari umuntu wari ufite inkoko, bari bamukasire ngo none ngo nta guverinoma ngo ikiriho ngo gutya gutya, none undi yari ari imbere ngo uyu we ntabwo ari umunyarwanda ngo mu mukabate ndibarisha gutya. Mu mirwano rero yahuje M23 ndetse n'abasirikare ba Kongo bafatanyije na Burundi, bakubiswe berekeza za Uvira hafi n'umupaka uhuza Kongo ndetse n'u Burundi. Mu gusubira inyuma, aba basirikare bo Burundi bagiye basubiranamo n'abasirikare ba FARDC bababwira bati muri kudusiga mu dahehe ni muze dufatikanye urugamba. ngo ashobora kuba intambara ngo kandi ngo ntimujya mu mukondora zosi, nta numwe azohaguruka ngo agiye kurwana intambara tutazi uko zatanguye. Ico tuzi coco nta munyarwanda ariko araza kwica umurundi ngo ariko aramuhora ubwoko ngo ariko aramuhora ikindi kintu, kuko kuva CNDD-FDD ishika ku butegetsi, u Rwanda rwabaye hafi ya CNDD-FDD. Twarabibonye igihe isoko rya Bujumbura ryasha, u Rwanda rwarungitse indege. Nkurunziza arahira muri 2010, abandi bakuru b'ibihugu bose banse kuza ngo igihe abo kwagwasa n'abandi bari bavuze ko amatora yibwe. President Paul Kagame yari mu Burundi niwe yaje kurahira. Rero kutubwira ngo uno munsi ngo u Rwanda ngo rukora ashaka ngo gutera Burundi, mu Burundi batera Burundi bufise iki kinini ya ku buryo twebwe twoja guterwa n'u Rwanda. Bamwe ntabwo bahwema kuvuga yuko iyi ntambara ishobora kuzahita yimukira mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi, mu mujyi mukuru w'iki gihugu Bujumbura, haravugwa ifarwa ry'abanyarwanda bari kujyanwa ahantu hatazwi. Amakuru yasakaye mu itangazamakuru ryo mu karere u Rwanda ruherereyemo aravuga ko mu mujyi wa Bujumbura inzego z'umutekano zafasha abanyarwanda benshi n'abanyekongo b'abanyamurenge zikabapakira amakamyo bakajyanwa ahantu hataramenyekana. Iyi kamyo ikaba yari ifite ibara ry'ubururu bwijimye itagaragara ku birango byayo, ipakiye abo banyarwanda n'abanyekongo. Bivugwa ko ari iya polisi y'u Burundi, niyo bivugwa ko yabarwaye ahantu hatazwi. Ibyo ngibyo byakozwe kuva mu masaha ya mu gitondo kuri 16 n'ejo Gashyantare, ubwo mu duce twa Buterera na Cibitoke aho abasore aribo bari bibasiwe cyane. Na rwego rw'ubuyobozi mu Burundi rwigeze rutangaza iby'iki gikorwa, ariko usibye
usibye n'abahakuwe mu duce basanzwe batuyemo ngo n'abanyeshuri b'abanyarwanda n'abanyekongo barimo bafashwe n'aba bantu. Gupakirwa no kujyanwa ahatazwi ku banyarwanda ba mu Burundi biri kuba mu gihe muri iki gihugu hari umwuka mubi n'ubutumwa buhembura amacakubiri kubera igitutu cy'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa M23 wamaze gufata umujyi wa Bukavu uhana imbibi n'u Burundi. Bujumbura watu hao wanalala nje wote, hawakuli, hakuna chakula, hakuna kitu. Ndio hao wote wako hapa chini. Walifanya recensement ya wanaume wote wa Kongomani Bujumbura. Ndio hao wa Kongomani, ona ambasada, hakuna kitu, hakuna kututetea, hakuna kusema kitu. Wakongole wote hao hapa, population wa Kongomani wote hao hapa Bujumbura wanateseka sana, maaki hakuna hata kuwasaidia, hakuna chakula. Waliwaletea la polisi ilifanya recensement, tuko na vitambulisho yote, tuko na masepegel depuis 5 heures ndio walitukamata. Ishakuwa hata saa 10 hapa deja. Aba ni bamwe mu banyarwanda n'abanyekongo bafashwe bayisanga bafungiranye aha hantu bari gutaka ikibazo cy'inzara, ndetse na za ambasade zabo nta kintu zirimo kubafasha. Ni mu gihe biri kuvuga yuko hirya no hino mu Burundi hatutumba igikorwa cy'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa General Neva bikozwe n'igisirikare kubera kurambirwa imitegekere ye. Bamwe mu basirikare babona ko ikomeje kuganisha Uburundi mu manga. Amakuru aturuka muri iki gihugu aremeza ko umuriro urimo kwaka mu gisirikare cy'u Burundi, aho ubu cyamaze gucikamo ibice ku buryo igice kinini cy'igisirikare kitumvikana na gato n'uyu mutegetsi wacyo. Icyo gice cy'igisirikare bemera ko hageze ko Uburundi bubohorwa ingoyi y'igitugu ya Evariste Ndayishimiye. Kenshi cyane mu Burundi humvikanye amajwi y'abasirikare batabaza bavuga ko uyu generale bamwise izina ribi, baramututse, akomeza kuroha abasirikare babo muri Kongo nta mpamvu atanze, yewe n'ubuyobozi bafatanyije nta n'umwe ngo ajya asobanurira. Aba ni bamwe mu baturage batangiye kwitotombera imitegekere y'uyu muyobozi. By'ukuri ufise abasoda bariko barapfira muri Kongo, habonetse abantu bavuga bati tuje hamwe turondera inyishu. Wowe ugaca bifatira indege ugacuja muri Amerika ngo ugiye gusenga, hanyuma ugaca ushaka ko twebwe abanyagihugu batari twe tuza kuvuga. Tuvuga iki ko tubabaye? Nta kintu cyo kuvuga dufise. Mbega Amerika mwari mugiye gusengera, Amerika ikenye nk'uko Burundi bukenye. Niba mwari mugiye gusengera Burundi, amasengesho mwari muvuyemo ingozi, si amasengesho Imana ntiyari kuyumva. Ibyuko ingoma ya Perezida Neva ukwiye guhabwa akato mu Burundi nibibarizwa mu gisirikare gusa. Vuba hangaha wahoze ari vice perezida w'u Burundi bwana Federique Bamvuguyumvira yahaye ikiganiro igitangazamakuru agaruka kuri iyi miyoborere mibi ya Perezida Ndayishimiye igamije gushora Uburundi mu ntambara, aho yagize ati kuko Ndayishimiye yananiwe kuyobora, arashaka gushora Uburundi mu ntambara. Abasirikare nibakora ibishoboka byose bahindure ubutegetsi, bahagarike iyi migambi yiwe mibi. Murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Utero tuzoraba neza. Noneho nibazari mwebwe mwenyene. Twese n'uw'Inyanza rakari ya kurwe rwa Tanzania uraba Kigoma azobaraha. Twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip. Sha. Abantu bakitwa nk'impene ukunyene. Hari abantu b'abagabo bakanura. Biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye General Neva w'u Burundi yananiwe kubahiriza amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yagiranye na Tshisekedi, kuko ingabo ze zikomeje gupfa ku bwishi. Ndayishimiye wari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, yagambaniye abakuru b'ibihugu muri uyu muryango ubwo muri 2022 bemeranyaga kohereza mu burasirazuba bwa Kongo umutwe w'ingabo wa East African Community kugira ngo ugenzure ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo byo guhagarika imirwano. Intambwe yari kuganisha ku biganiro bigamije gushaka igisubizo kirambye cya politike cyahagarika intambara. Muri Kanama muri 2023 Ndayishimiye yagiranye na Tshisekedi amasezerano y'ibanga y'ubufatanye mu bya gisirikare, yohereza ingabo z'u Burundi zirenga 12,000 zo kurwanya umutwe wirwaje intwaro M23 muri Kivu y'Amajyaruguru.
Tshisekedi amwishyura miliyoni zisaga 2 z'amadolari nk'igihembo, ndetse byarakaje abofisiye mu ngabo z'igihugu cye ubwo bari bamaze gutahura uko uyu mukuru w'igihugu cyabo agamije inyungu ziwe bwite. Leta ya Kinshasa kandi yageneye buri musirikare w'u Burundi urwanya M23 amadolari 5,000, ariko yose yagiye mu mufuka wa Ndayishimiye General Neva, nk'uko bakomeje guhembwa umushahara nk'uwo bari basanzwe bahembwa mbere yuko bajya muri Kongo. Tshisekedi icyo gihe yahise yirukana ingabo za East African Community ubwo yangaga icyifuzo cye cyo gutera M23 nk'uko kuko ntibyari mu butumwa yahawe n'abakuru b'ibihugu bya East African Community. Yazanye ingabo z'umuryango Afurika y'Amajyepfo SADC, zimusezeranya ko zizamutsindira umutwe witwaje intwaro wa M23. Iz'u Burundi nazo ziraza, abacashuro b'abanyaburayi nabo baraza, ihuro rya Wazalendo n'abajenosideri ba FDLR nabo bishyira hamwe, nuko ihuro ry'ingabo za leta ya Kongo rifite abasirikare benshi kandi rikaba rishorwamo amadolari menshi buri kwezi, ryatsinzwe intambara. Abacashuro bagera kuri 300 bamanitse amaboko basubira mu bihugu byabo. Amagana ya Wazalendo n'ingabo za Kongo bahungira mu Rwanda no mu kigo cy'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO. Ingabo za SADC zaheze igoma aho zizengurutswe n'abarwanyi ba M23, na yandi mahitamo zifite keretse gusubira mu bihugu zaturutsemo. Nyuma y'iyi nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya East African Community na SADC yabaye tariki ya 8 Gashyantare, Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yatangaje ko ingabo za SADC zizatangira gutaha mu gihe imyanzuro y'inama yakubahirizwa. Perezida Laluso Chakwera wa Malawi yategetse ko ingabo za Malawi zava mu butumwa bwa SADC mu burasirazuba bwa Kongo, nyuma yaho abasirikare 20 barimo 14 ba Afurika y'Epfo na 3 ba Malawi bapfuye ubwo M23 yafataga Goma. Ubu Burundi bwo bwongeye koherezayo ingabo muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zibuze M23 gufata Bukavu, ariko byabaye iby'ubusa kuko abarwanyi b'uyu mutwe baciye amarenga ko bafashe uyu mujyi kuri uyu wa 16. Mu mwaka ushize abasirikare b'u Burundi babarirwa mu magana biciwe muri Kivu y'Amajyaruguru, biteza umwuka mubi mu banyepolitike n'abasirikare bakomeye mu Burundi, mu gihe bari kugerageza guhoza amarira y'ababuriye ababo muri iyi ntambara u Burundi bwijanditsemo kugeza n'uyu munsi. Umva, mu Rwanda igihugu mugifata mutugombore, ntibazongera kwica umunyamurenga ukundi. Mumanuka Uvira, muzamuka Gafinda, mugaya mu Minembwe, mubakubita Masunzu, muzamutwara impyiko muzita muri Tanganyika. Agasuzugura kakarahagije. Badatamwe murasa nk'Imana, muhetse isezerano mugende. Ndi kumwe namwe, nanjye nzabatwaza imizigo. Ndi kumwe umva, zaza nikorera amata na za kawunga batwaje. Umva, mugende mugombora abana bari mu gihuru, tibarya ntibanywa tibasinzira, muzarwana nk'imvubu imbwa muzikubita muzici. Tuzofata igihugu kuko ibi ni cyiza, duhetse isezerano, turi kurwanira ukuri, turi kurwanira umututsi wabujijwe uburenganzira bari kwica kuko avuga ikinyarwanda. Bagende mana nane ndi kumwe nawe. Ubwo Bukavu yamaraga kubohorwa n'abasirikare ba M23 bahise bafunga umupaka ubahuza n'u Rwanda, baba bihagaritse. Yewe bategetse ndetse n'abaturage yuko barushaho kwitorera umuyobozi wazabana nawe akabayobora muri iyi manda yabo. Amashusho muri kubona na amwe agaragaza abaturage bishimiye ifatwa rya Bukavu no kuba barushijeho kuruhuka ingoma yabahugozaga ku nkeke batoteza ibakora ibikorwa bibi. M23 yatangaje yuko rero bidatinze vuba hangaha Tshisekedi niba atemeye kuza mu biganiro nabo berekeza kujya kubohoza ibindi bice byo muri Kongo, biri kuvugwa yuko Uvira vuba hangaha bagiye kuza kwa bayifata. Aba ni bamwe mu baturage bishimiye yuko M23 yababohoye. Banki hii nini plutôt BCDC wanapita kabisa destination gouvernorat.
Anatuambia hawapendi kusikia habari ya mwizi tu, lakini kila kitu kingine iko sawa. Ni mu gihe iyi ntambara nk'uko mu basesenguzi bakomeje kugenda basesengura bavuga yuko bigoye yuko izahagarara, abenshi batari no guhema kuvuga yuko iyi ntambara ishobora guhita yimukira muri gihugu cy'u Burundi, kuko iki gihugu cy'u Burundi kiri gucumbikira FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Abenshi rero bari kubyaniriza muri ubwo buryo bavuga yuko iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuba kigiye kuberamo iyi ntambara ikazafata ni akarere muri rusange. Abenshi rero mu masengesho abakristo bajye batandukanye, ababyeyi, abafite ababo mu basirikare bari koherezwa muri iyi ntambara, mwana byumvisha ari n'abaturage bari gusengera M23. Hafi ya twese rero turifuza yuko twafatikanya mu gusenga iyi ntambara igahagarara mu buryo bwa politike, hakabaho ibiganiro, nubwo bigoye yuko uyu mukuru w'igihugu cya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi wiwe avuga yuko iyi ntambara itateze kuzahagarara, atanifuza ibiganiro, ashaka yuko izahagarikwa n'ibisubizo bya gisirikare. Mureke rero dusenga Imana ibane natwe, tworohereze iyi ntambara ihagarare. Batatu